Jeff ish aba nani ani asungula ku ya ka swimming pool so utendla leso tlulela ba tolo guitar ta akwa tlulela ta huma timhaka ta vanhu hinkwavo mara ntwi ngari kumbe xani nta dzika ngopfu dzikani Jeff ne mangwana Jeff lon ba ku Gwinya na Jeff ba fambe va hisiya yena ari mrepa Jonathan yeah bara xingozi ngopfu antsembi ku nga bara ivula ku rap Don ovona John verse 1 John loko ri na munhu loyi kumbe xani antivaku antswa ka music ne i J John Ibathu a xayiwani nangusele munhu wun'we u ata hi nyika tigig ene na ye munhu waluya wun'we una vanhu Ai makale ka amlo tshama hasi mi plano ni tsike kereke ku tekeriwa n'wansati mani tekeriwa n'wansati ni tsike kereke ku tekeriwa n'wansati mativa ni tekeriwa n'wansati aka ni jojo n'wani pfuleli bibele wenu n'wani tekeli bibele John 4:5 mathini man'wana na muti na xibelani nga ri na va vona nyana maxaka man'wina kumbe njhani no ka ni nga va hambanisi mara un'we wa vona la ni yimbelela na yena va fana too much a ni swi koti ku hambanisa mathwini. Welcome to Shongani Gang, your portal to the vibrant world of the Xitsonga culture, language, and heritage. Join us on a journey to preserve the essence of Xitsonga, one story at a time. From the rhythms of our traditional music to the wisdom of those who came before us, we dwell into the heart of what makes us proudly Xitsonga. This is Shongani Gang. Eso. like in Nasat asu nga ta va kahle like in Nasat asu nga ta va kahle siya pahle every time ka la swibalekile ku va ta ku ha khona xikoho xi nga kona a twisa nyana empukeni Gwinya 100% n'wina ka hayi kona man imkhongelo ya hosi yi hlayisekile ma swi twisa nyana mi tema hosi mani hosi xifayani hosi yeso ni mfamba na hosi yeso meni vana Jesu n'wamapfotlosela okay se ni nghenisi na branding wa ka nga laveki lan'wana khoma swi nge laveki na siku na rin'we a swi valelekangi Zulu a swi nga ta a swi valeleka leswi nga valelekanga a swi valelekangi se swi na hina swi leswiwani hi Gwinya hi ngeza ya kule ne vanhu va ta ku i DJ Gwinya Gwinya vito ra street man i Thabang xivongo man Mashimzi Thabang Mashimzi Thabang yes Thabang why ku ri n'we okay no moni mi swi veka hi ndlela kahle ku why ku ri n'we Thabang swi nga why va te hi n'we Thabang like miri a talanga Matsonga ne a talanga Matsonga va ta ku na Thabang I think n'we Thabang wa mbirhi ni n'wi tivaka ka Matsonga so vito ra Thabang ri ta kwihi unfortunately lava nga ni thava a ri kona mara hi ku twisaka ntwi nga ri kumbe xana vo rhandza ngopfu swilo ne hayi DJ ani buli mara ni vula ku why va ni thini va ku hi mi Thabang ene an hlangani helo na rixaka leriya ra vito leriya swi komba ku va nga va voni swin'wana matikweni man'wana yes then va swi rhandza va ku Thabang okay ene na vito rin'we ntsena Thabang Mashimzi a swo fanela ku va na vito rin'we ntsena hleketa ni banyise Thabang Jonas Mashimzi mza mi lave A4 ya pasi a swi nga ta endla xikhadani lexi a xi ta za va tlhela va printa na hala ka xona ra Gwinya ri ta kwihi a yi rhandza ngoma Gwinya it has nothing to do with Magwinya ne ra Gwinya ni ku enkulukumba un'wana va ri i Soli Maswanganyi xa Nduma kulukumba loyiwani
ari mufambisi wa ntirho kumbe I mufambisi wa ntirho I munhu wa fananyana na mina so ndzi nga ri na penga nyana nkulukumba lwani mina ndri ku tlangeni ka music nchoko se ni ta hlamula na ti-question tin'wana leti mfana mina vutisa mahlweni okay a ndri ku DJ ma vona amcatwini no ka ni nga khumbuli ku lembe rini mara khala ndri ntsongo yo ya ni sungule ku swa music ni ri ntsanana nyana so xisa lexa loko xi kha xi fambisa ntirho a xi lava ku la ku ta ni byela ku ni chaya risimu mara xi nga swi tivi ku I DJ mali wa nga laha ene na me nkarhi wa kona vanhu nga swi tivi kume DJ mali a ni ri DJ yo chayisa ngoma so xisa lexiya xi ku vuthela DJ Gwinya a xi lava risimu xi fanele xi yimisa vacati ku hayi vuthela DJ Gwinya kasi ku na un'wani a nga ku yingiseleni kwala tikweni leri ya mina huma ka rona a sukumeta vito leri va ri Derek Mashimzi ibudeni va vitana ku Ibut Derek so But Derek va expose vito leri va ku I xona xi DJ tolo lexi I Gwinya lexi so ri veri va ri rindlisa sweswo because mina la ku vutisa swin'wana loko a ri kwala ka DJ Gwinya loko mina ni mitiva ne ni mitivi hi ku mayimbelelo okay so swona lo mkhamu ku a mi ri busy na hi vu DJ so ma ku DJ ku mchani mo select so na stiva na so na stiva so joker na stiva na skuva ku ngcine khale mara na stiva so n'wina msungule mi ri DJ liya yo endla swa ani kota hinkwaswo ku ri ni kota ku tirhisa microphone loko ndri ku tlangeni vo Gashmira because ku tele ngo DJ na DJ Mumba ani shoku DJ so mina skota leswiya si DJ na skota ku itirhisa okay kuna la ni nga ze ni tirha kona ni tirha sweswo am DJ Vitu ni DJ wo kota ne wo kota no tirhisa ti DJ na skota ku switirhisa ne na ku yimbelela magaka okay so question ya mi yo landela I think eta jumper tikumuma ku nga muma la ka Pastor Shava na n'wena ngari mahanyelo mafana mahanyelo ngari mangu manse mavona mahanyelo lawa no mina uma ka bode amagonya ya okay noma ka bode ya ni stick Pastor Shava uma kwini mara na ngibona ka bode ne ka dzingidzi because bode na dzingidzi xikomani mishaka dzika ya noma ka bode ne okay mkuleli kwala mngenele xikolo kwala okay all right and then from there loko cause kuna nkarhi un'wana loko hi interview wa J John kuna tisimu tin'wana leti ni nga toko a mi ri koka tisimu ta J John at some point mara mi nga humeleli mi nga surface mi ta surface hi album leya n'we leya sweswinyana leya a ni swi tiko a ko wana na xitokofela tlangela wena tlangela mina loko ku za ku huma album leya vuxaka bya n'wina J John a ku ri vuxaka bya njhani from or I vuxaka bya njhani mo ni nga byi vuli nga ri okay nkombela ku swivulavula swi at least ni dzikanyana yeah sibe so mina ni sungule ku tlanga music wa xigaza ni hlangane na DJ Kayelani Kayelani a tshama xitarateni xe le kaya a lo boda nghena xikolo a Kheto okay so a bode ka xitarata xe le kaya so tingoma ta yena ti tlanga tavern le meni munyungela ka yona so chogori amunyungela a ku ri minkarhi leyi a ma khongela or tsandane khale ngopfu na mhaka yaleyo amtsandeki kereke amtsandeki kereke ni nghene na ha ri n'wana wa xikolo kahle mi tsoka hi swa n'wina hayi swa mina na sweswi na ha pfumelanyana so yeah loko siku n'wana hi ri a ni tirha ndhawu yin'wana va ri le Maledza lifestyle ni sori ku yi mention yeah so endleka se ni ri ku kumbe xani ri no it's fine so hi ta ku tu so ka ndhawu leyi a ni tirha ka yona a mi kuma ku andri complex manager because in ndhawu leyi nga na ti-office va na event venue a ku ri me a ni manager ndhawu leyi yeah so a mi kuma ku ni fane vuya na nhundzu hambi xitovi xi vhexi ku himisa lo swi ri ya nga heta ti-ice bucket ta mina so a ni vuya na ti-ice bucket ni chelechele swi swa mina so ina mi kuma ku okay loko ni ve na ice bucket ni tlula ina ni fika ni xava something ni chela laha because a ku ri branding n'wana yi ri ku trending hi nkarhi lowuya
so loko ni na mfana luwa alava ndhawu liya ku la ku ta tirhela ka yona ku promote music wa yena Okay. DJ Kayelani loyi ni valwaka yena so if ka hi hlangana tavern ya kwala kaya ivi a ta ku ka mina ku ni tsakisa hi ndhawu leyiwani Ne. ni nga yi kuma njhani la ku va na event ka ndhawu yo fana leyiwani so ku ta xin'wana xa kwele a nga boda kona xi ku phela mihisa loyi i na studio kwala ka yena loko ni nga yimbelela mina hi mfumo Ne. ni famba na Jeff Okay. siku ra kona DJ Jeff nani a sungula ku ya ka swimming pool so u te endla leswo tlulela va tolelo khidaritana a ku wa tlulela ta huma timhaka ta vanhu hinkwavo la sunguta bucket se ku a ku wa tlulela a ba swimming pool a pfimbini siku ra kona a vavisekini so Jeff xi ku hi nga ya nani na studio ya yimbelela a vi impela the following day a ti vaya na Jeff ilandamani Kayelani if ka bachina n'wana manani that was our first song that was my first project yi bohe siku rero yi huma siku rero hi nkarhi lowuya Vona nun'wana loyi. na i mani luwa I mani luya ne. mani luwa and I am chini Ne. a yi hlamule wihi twa no I mahlweni and I am chini so you know what happened loko yeta ku mara ntwi ngari kumbe xani nta dzika ngopfu Dzikani. Jeff ne mangwana Jeff lo ba ku Gwinya na Jeff va fambe va hi siya n'wino, the guy ngene swin'we primary level Ne. a ri ti chomi kusukusela a primary misolo a chaya tafula a hi swi kota ku pfala class mavona class hi pfala class ku paketeriwa matafula ku va na vanhu va tshama ku le henhla leyi ka matafula ku ndliwa xiteji la mina Jeff hi ya laha xikarhi ka xiteji Jeff a ba tafula mina yimbelela because that's why ingoma la yi ku Messiah itwele vusiwana a va nga hlayi hina a va hlavo va rhambiri a swi swa n'wina Jeff moni ngopfu nzamu ku itwele vusiwana Ne. so Jeff knew it ku ri hi nga ri hi ta ka music hi ta famba swin'we cause loko hi ta va hi hete xikolo na Jeff hi hetelele se hi focusa too much a kerekeni Jeff ku na xivutiso Yiri loko me heta xikolo bikomi nga swi ku se mehetini. a xikolo na xihela A xi heli. na a rit Ne. Okay. Going back. so Jeff ya nghena ya va bazalwani bazalwani va xidzi Ne. vo fana hina hi ku cina kerekeni ni nga Kumba ngutemba loko mzalwa ngo. hayi lowo u ya kerekeni loyi va ka kwa njoni ka se vuimuda ka se ya ne hayi Okay. mara ni vula ku na loko ku ri kumbexani wo tibyela ku munghana wa mina i ta ni khomela swa endleka ni avanyiseriwa ku mina ku jaja Ne. wanjaji mara munghana wa mina ni vula ku sweswi a rit ku vuya ka mhaka liya hi munghana Jeff a wu kuma ku loko ri tirhalini hi xona xi tlanga keyboard Ne. na ta ni fanele ni fika ni yimbelela loko Jeff a tlanga keyboard a tirhalini a hi xaviwa phela na ku ndla loko ku ri na leswaku va ku veri hi xava thavo ta ni khomela ra thavo ra mina ku va ku leswi i ntolovelo wa kona va ku hi xava thavo na katekani ku va ta hi bela majaha manharhu Ne. majaha manharhu risimu rin'wana ra Jeff ku tlanga gospel Yeah. ku va ku nga tikiwa exista na mara siku rin'wana majaha yanharhu Okay. va yimele mfumo wa Yehovha a hi swi kota ku yi bada hi dinga Ne. na Jeff ya Hi nkarhi wa xizalwana hi lowu. nkarhi wa xizalwana before miwa before yiwa so na Jeff u win win iranga wa ka and hi nga nsukumeta I ranga wa ka swimming pool. iva wa kereke I va wa kerekeni. and ni pushe ngopfu ku ni tikuma la ni nga koho sweswiwa Ne. so Jeff a ni tsundzuxa ku mfumo
ungathiki lokhu seyitaba ihlangana na Kayelani because Jeff yena ari ka backing vocalist Gina ngona manano indaleso Gina ngona manano indaleso yena ngonzumba le that one it's Kayelani ne so titlanga ka dzingdzing ela ku yala ka J John nimbutse J John titlanga ka dzingdzing ti tavern ta busy too much ala na inga kona ile ka dzingdzing kuna ndawu ngwana ba re le xikhokho ta xikhokho ile ku he ile ka vo DJ lo inga interviewer Lady Shix yes ile ka Lady Shix yebo Let's one too much. So J John back then was playing hip hop. Ne? J John was playing hip hop. And J John numutiva there was a time antera a shopping man. Corona music system. Vanga ni melela sponsor xa mina TT machines le ankopela bona kahle kahle DJ ko no hetela ni vatlula ni ringozi ngopfu vele na creativity plus yiko so J John I hira radio ile kaya abarna event a Kamzondis and John was still young back then John was still young abar bafana bantsongo ka mina like babes and big babes so big babe so John I hira system bata through mina ku ri emfo hilava sound na event ya sona so no rivala ku akuri yini crew ya kona mara John akuri yena aba rangele mahlweni so John it's how much tarata xexaxa kule ka va Lady Shix loko ba straight usuka kule ka tarata xele xikokozi ya fika kwele ka va John tarata xi nga busy too much so John obviously ntwisa kumbe xana a swi twa ku there's this guy cause John unlike tazeni hemba ani swi tiku sungulerini his career ya music mara ani swi tiva ku im rapper ku va ku a hi ri na attitude na vele ka swa ma rap ku amari na yo sweswi ningisela music un'wana no bla back then antu a nga ri loko munhu a tlanga leswo swa sama yo masuzesi so akuri yes meri karla ku tleka yini karla ya ponsui so John anhlamula aku hemfo ni vona nga rona talent yin'wana ikulukumba too much se swi vula kwala ntsena discovery wa phela and I know John man ku John imrap and mina pe John ni n'wi tive before mina ni va artist yena a ri mrapa John a tlanga bara xingozi ngopfu and tshembi ku kona nga bara yivula ku rap yivula mrap wa J John no dzela va miri va she blind so John antlamula ku yin'wana madala I think inga zama ku endla swin'wana then nuko ku right a ku na problem ni famba John ani swi kumbe xana tlanga xigaza mara hayi akuri mrap so John atana beat studio atana beat I think moya lowo titimela ilawula moya lowo titimela ka gawula itindhawu kokani mic kwala anu humese khale teto yo cause kuna cina n'wana manana wa tiva ku cino swi fambisana na number 2 then kuta mhaka hi leyi se yi sukile number 3 ya John ingene loko se ni sungula ku ba ngoma ya vu 4 ngoma ya vu 4 I moya lowo titimela loko ni hleketa kahle moya lowo titimela ilawula moya lowo titimela ayirna wina ni nyana na yo moya lowo titimela na u kreste nyana ba ku I bibele yi vule swa ku tani yikona ka digital ka gawula yilo uploadiwe yo sungula ku uploadiwe ro sungula ku nghena ka digital platform moya lowo titimela moya lowo DJ Gwinya moya ngona madala iron ka gawula
ka gawula yole inga famba ke wanyangenyeriwa n'wana bote Ai nyanganyeriweni le ngestage. So John aku Gwinya a ngeni studio impela ku ta beat I think ku tlange believe ku mastera Itian Mashava Yeah. Oh man, narrative shintangeleni this song. Yeah. Man. Kuna vatudzamunyu phela la John tirena yena moya dzudzamunyu wanyanganyero n'wana boat masoko irange itira moya dzudzamunyu then kuta wanyanganyero n'wana boat ri simba 2019 Avari ku wenu vana. Moya dzudzanyuku wanyanganyero amiri ku wenu ku amiri ku humeni ka swa kereke. Amiri ku wenu phela ku chavisa. Usita ku moya utitimela ngofu kuyiwala. Dzudzanyuku wanyanganyeriwa. Kuzidumunyise kunyanganyeriwa. mawina kwalani loko mcheka mkumaini le ku laveka ka ri seminary ya it's DJ Gwinya moya moya i ro sungula ni nga ri tlanga na John yi fane hoxiwe okay yo show 2022 is cause music loko yi tlanga back then a ku ri hava swo upload mavo yeah ilero Itian Mchini believe yena tlanga wala mongu John Angena. ya rini ngoma leyi ya colorblind Base then letla ngwema. indlu ma base leyi hey believe uranga tlanga music mfana ko se u dya mali ya forex miri u rhanga handleni uranga tlanga music u dya mali ya forex mara mngana wa mina no vula ka no yevula no vula ku iri yena ange yanga cha nele ka gawula mfana lo ya twala base tela ku bamba tela ku dovana leki tela ku bamba hey so na xitiriri lexi xi le ka gawula gawula yes mi nga hleki hina ndleve ya music xitiriri lexi le ka gawula ma hi performa ngoma leyi ndzi tshama ni performe khale na performela mahala ende va mi nyika vuswa bya ni nga dyi vuswa cause loko mina ni sungula ku performa mina ni kahle ni be fortunate too much cause ni sungule ku tirha ni ri ntsanana mavo ya loko ni tirha a ni swi kota ku suka a xilungweni ni ta ku performeni again ni nga lavi nchumu ni tlhela ni fika ni va ni ri na vacini ni vula sudwele akani sudwele sudwele wena sudwele Shongani. ya Shangwa sa. ku ri mcini wa mina that boy serious Serious. yeah And that boy atama akuma Alex ne. Akuma kwe. Anga tinanga na papara la nyana. Oh. sudwele ku ri mcini wa mina Bane emberini. mi tshaka ku hemberiwa yes ene a swi nga ni swidwele byala hi nkarhi lowu a ni boheka ku humesa vo 100 rand loko ni vuyini a ni ri gayisa phela ya ni humesa vo clipa cause a ku ri swidwele na Dineo i cousin ya mina yeah yin'wana a wa mina bubu naswona she's one of kole ka va TikTok ne u cina na Shongi rhangani no oh okay ene Shongi lo n'wi tekela mina hayi no vula ku Makata. no vula ku ani Shongi swa endleka a vone Dineo ku wa cina ku ri timhaka ta ku a n'wi vona kha cina kun'wana yeah a ni vuli ku Shongi wrong a n'wi niki mali a n'wi hlayisa a n'wi nyika mali Utla. why me makale ni tiva sweswi
ene ya vutisa management ene ne ne va ta bula offline Titi dino butluwini. te magata okay so mi hlangana J John mi so ila career n'wina J John nga sungula yes kona nga sungula kona ne ya so ka mina John a ku nga ri na ku hi ta wena u ta kuma so much mina ni ta kuma so much a ku ri leswaku hi fanele hi sukumetana so you know what happened loko ni ta va ni tirhe na John ni hetelele ni kuma ntirho a FLJ a ni tirha hi gezi se yeah so ni swi vona ku hayi man let me just go for this one ni kuma mali ya no manyana ka music so John loko a endla album ya yena Xigazo ku nandzika yeah John a ri ku ni laveni too much yeah John a ri ku ni laveni ku ri mfo vuya man vuya cause before ku huma Xigazo ku hume swilo swa tolo swilo swa tolo na mabrasi so John a ku hayi man Gwinya vuya man ta tirha ni ku yin'wana madala nkarhi wutsongo nkarhi wa mina wutsongo ne nkarhi wa mina wutsongo ni swi vona ku na swi lava mara ni le kule too much na lavo vo khomu northwest kule too much homu hi Xitsongani wa ta rito leri loko a ri exist kuna ndhawu le khomkhomu a ni tirheleni ku kona ku kona a ni ta ti joke le khomkhomu vuya khomkhomu lo swi ni tirhele too much mara then loko mi ya decide ku teka 9 to 5 yaleyo yi mi susa ka music a ku ri timhaka ngopfu ta yini cause ni believe ku munhu loko o za va ri ka industry leyi van'wana vo tala vhe va ku on focusa swi nge endleki swin'wana swi ta humelela and then you decided ku ri 9 to 5 a ko ka nga ri na timali ka music ai sweswo ngopfu a na ha ri ku laveni ka laha ni nga humelela kona mavo xa nkoka ngopfu ne laha vuton'wini kumbe laha ku hanyeni i ku loko hi kha hi hanya hi kha hi langutisa ku i cinci lexi xi nga hi vuyerisaka u nga hanyi ngopfu u ri na matlapiso kumbe u ri stereotype ya vanhu va versatile ya u fanele u langutisa ku ri i ncini xi lexi nga ku vuyerisaka and I used to tell bona ti-artist kumbe to advise them na tolweni mitsareni ka Facebook ni ku bafowethu swa nkoka too much and ti-artist to tala ti dyondzanga xikolo na lava mi ngete mati swi ngete yini a ni hembi mara ni vulavula ntiyiso na lava mi ngete mati swi ngete yini and I'm not saying kuri van'wana va dyondzanga hikuva u kuma ku nkarhi wun'wani situation kaya yi nga endli va dyondza xikolo va boheka ku ya ku phandeni van'wana va dyondzanga xikolo hi ku kumbe xana nga tsali swona ne va ko phela dom ri koho dom ri koho masta ku a ni hembi mara ri koho dom dom ri koho na dom kambe hi xilungu va ri yini Mr Machine va ri ku na va ri low average below average va ri ni principal ya mina Mabasa delete Mabasa aba hamba va advise va ku wa low average i fane a kota leswi below average a kota leswi then kuna low average a ku na xin'wana xa papantsongo mina xi tsala ngopfu xi ni pfune ngopfu va ni pase matric xisa lexi a ni kopela at least asta ku mpaseni matrix mi yo swi vula kwala ndeni okay so ivi se hita mi ya hlangana J John ne yes kuna kulukumba un'wana loyi se a nga humesa album ya VeeKat mi hlangana kwihi na VeeKat yes ya mina VeeKat a ni nga xi tivi a ni ku ta ze ni mi hembela ma vona VeeKat a na n'wi cavi dama ivi yangu mina yi fake ku hi khome VeeKat n'wana mana sa ni n'wi tiva se ne sa ni n'wi tiva laha ni ringeta ku lava ku hlamuseta ku vanhu va le ku hi tiveni phela loko hi tlanga xilala a ku ri leswi swa ku ri hi le ku tlangeni ka music mara vanhu va le ku yi recognizeni vanhu va le ku yi tiveni ene na mina verse ya mina a ku ri timhaka ta ku sukumetela ngopfu mina ku ri mina a mi ni tivi kumbexani vito leri ni ri tirhisaka ku ri ndhaku ku mi nga ni tivi a ni swi tivi that's why ni swi be ngomeni and that verse carries that song ne na pfumela okay so mara mi ya hlangana njhani na VeeKat jeni ya n'wina VeeKat yi fambise ku yini
John yana banga John okay John like John nento akela kuchumayela John omana John verse 1 John lokurna mulo kumbe shani antivaku antswa ka music ne I J John na ene anpfumeli ku ikona khombo yo tlula ya mina John ne swi nga va ko swi nga ku humeleleni speaking of khombo ne sorry kum ngenela xivutiso xa n'wina minge ngeneleli ka ti comments va nga ta mu osha ileswi ma vona ku mite khombo liya like icon yo fana yo mara John umese album la ya mafela ndleleni ngana wow I think mla ka track ya photo ntsena yes ka photo and then nwina I mumesa tiko ra ko ukona nga kona John ka ya ka tiko ra kona una EP ya tiko ra ko EP ni vula EP I John anga endla swilo leswi hinkwaswo cause I was under BMT ya J John because ntonga se kuna ku lahla ka nga kona between the two because loko se swani ya ka delicious EP yangu kambe yini ngoma ngophotlosela ikona anga kona maswana anga ko mikona ka leita ke J John ankona okay tavuya kwala itlhele ka VeeKat miri mihlanganiso I J John yes ka n'wina na VeeKat munhu link I J John yes akuri munhu la atlangana J John or me fika mhlangana studio cause na VeeKat is very good in okay John atlangana VeeKat ene mina na John aitivana khale aitivana se maka believe na itian cause ina itlanga mina na John aitlangana itiana believe ibo vanhu lava nga tlanga wa nyengenyero n'wana boti ba ka gawula dzudza munyu n'wana ngo ya ibo va nga tlanga daring so John loko antlamseta u ntlamsetini vele na ku wata ku na ntwana yin'wana yala ka VeeKat uma ka agandlanana kuna ntwana yin'wana yala agandlanana yele Giyani gandlanana le Giyani gandlanana le Giyani na ku so kamalamlele kule ngwe alla ku hlamba ku se mhlangana njani na vanhu vele gandlanana so John akukuna ntwana yin'wana ntwana leyi tlanga swin'wana swa kahle ngopfu ne tlanga swin'wana swa kahle ngopfu loko se ita ya tlanga va Lazaro uya kwini Lazaro awuna mali Lazaro sa ku tlanga VeeKat mara nkhani n'wi ti VeeKat mano aku ta beat mfika mosha na mfaka vocal ku tlangwa Shuwele Nkweni ani nga n'wi tivi na ku VeeKat ani nga tshama ni n'wi vona xikandeni mara ntwana ya mina n'wana mantsongo wa mina Shuwele kweni xikuleni liya ya xijaza xibaja xikhadani xa mina xi nga sala byaleni hi n'wina laha yes Shuwele Nkweni yes ene kuna Jeff la ne kuna Jeff ema ila ngo swapa swapa loko mo ingisela kuna voice yin'wana yo ndla nga ri ya phesi mfana nyani ya ku henhla ni ri Shuwele Nkweni okay Shuwele Nkweni Jeff ko vanhu vangana va praise ka va tra ne and the guy ne yo mizozo ne ayini ka mhaka leyi nga ta se miri va so John aku kuna VeeKat u tlanga swa kahle I think we should use him itwa ku kanjani impela ngena studio mina na John ngena na John ku buwa Shuwele Nkweni ku buwa vumbamba vumbamba va nga hete vumbamba ungani hetise no kombela ni that's why nga fika I feature Mimi na Mimi Mimi u fika ngena la ka liya aku tlanga VeeKat intenta n'wi tiva ka project ya mina ya tiko ra ko ani nga xitivi xikandeni damu mitlangi swi nga karhi wo leha mara nkhani nga n'wi tivi ye a tisa beat because back then vele a ku tirha sweswo mafisise ku tlanga beat u tlanga beat u yi rhumela because na yena u lava fame phela a ku ri timhaka to tola ku duma na mina music a ni tlangela ku la ku duma swi lo hetelela swi ni hlwelela ku duma ne mara mzimfikelela mara mzimfikelela mkha mkhinyaveza ya khinyaveza phela
and ani xaveleli ka music Ne? hambo So la ku mina 9 to 5 that's why I'm nga xaveleli. ni vula ku hi swilo leswi ni nga ta ku hey da ku na ndlala Ne? gaza industry yitsongo too much Ne? and tikhiyana Vanhu vo tala vulavula sweswo hi ku gaza industry it's very small and ta khiyela. But then loko mi kha mi vona situation ka Kayelani and so on ne kuna ayiti that thing ya ku let's start our own platform as vanhu va ka Gaza fana na a hi languteni Shongani gang yi veka platform for Matsonga hinkwawo just ku ri va ta showcase their own talent and then we can take it out there. And then next year say ta ka endla the events na ivi mkami endla swin'wana na swin'wanyana mara ka music industry as we ma swi vona va pfaleriwa because vanhu vo tala va ri ha pfaleriwa but then va hatle va ya ka the same people in the industry va lava ku nyikiwa platform right and then ku va kume platform liya swi vula ku ya mahlweni fana u xaveleriwa ku ta kuma the next gig and so on. A ku na lexi xi nge le ku endliweni hi vanhu lava swi vonaka ku ri ha pfaleriwa ku ri let's start our own platform hi tindlela swa hina like J John u endle platform ya yena. That's why na mina no mi vona se ni ti sungulela swa mina i ku na ku ta ringeta ku at least ni pambula kwala Kayelani ho yeah cause swi hlupha ngopfu n'wana mane mi kuma ku sweswana mi le ku tirheni under akani wa fane a rhanga a pambula ku sungula nyama before n'wi pambula and swa ndleka n'wina mi vonini peace ku peace liya Ikulu pambula yona nta xura masizisi so I think so best ku tendlela swa wena da ka gaza industry ene swi la u ri na mali futhi swi hlupha too much ka music industry especially wa xigaza kumbe Xitsonga yeah loko ri hava mali swa ndleka ku hetela cause okay loko la content ku swa me swivaya ni fanele hakela akani why ni fanele hakela akani train akani phela kuna vanhu vo tala ngopfu va nga popular la ka gaza industry ne a nga le ku tirheni ka nchumu ku va yena a fike a tirhisa risimu ra DJ Gwinya andla content rona ivi se I big ne wa bukiwa andla ku ta mixina mavito ma vanhu mara ni ta mbutisa no ku ri what makes a man to be popular a nga ri ku tirheni ka nchumu you understand so leswi nga swi vutisa ne yi vutisa swin'wana swa xivutiso xin'wana xi na nkoka too much a swi olovi ngopfu loko u kuma ku u le kule na swilo ku tshungulela swa wena yeah ku va kule na swilo number 1 ku fanele ku va ku ri mali number 2 environment na yona khawata hey yona vele yaleyo ile ku debateni hin'wanyana sweswi environment bona mina I was based in Limpopo mina ku mbyela ku ngombe ku enda joke mara loko enda joke akani you texted me nirikaya you still remember ukuluku no kuma gig a Joni no kuhlamula nta kota ku kuma ndlani nga ko so sibula ku loko ku anno tsikana nga ikuma gig ntani nga fikanga la I son so we are kwala ka ku environment ina nkoka too much and na ku associate na vanhu lava u kuma ku vele kusuhana na swilo it's very important yeah and xikwembu xi nge heti phela xi chika le matilweni xi nga ta hi sweswi xi tirhisa John phela info u tlange role yin'wana so u tlange role yin'wana nu cancer too much ne so John maboko so so ka timhaka leti nga vutisiwa kulukumba loyi mi right lomu ku environment that's why ni ku le ku debateni hin'wana sweswi ma vona ku sungula something lexi nga tolovelangi ku kaya or let's take in environment leyi yi nga ri ku yi nga tlela okay it's very difficult because now mfane mi susa vanhu lava ya ka mihleketo liya mi ku hi leswi swa nyuwana yes
ene ku cinca munhu from a certain environment leyi nga yi tolovela u la ku n'wi yisa ka environment yin'wana nga yi tolovelangiki hambi swi to basa kanjhani that's why ku na nguluve a wu nge yi koti ngola u nge yi koti Yeah. va twisa njhani wayibala mhaka ya nguluve. so Gwinya kombela ku loko hi heta la xitori lexi Xiya mahlweni. na problem na nguluve misave so misava tshama hlongolosiwa nguluve so that's Loko so xisihle xi so that's why ku na nguluve ne u nge yi koti because wa yi susa yi hlambisa yi tlhela kwalaya so mihleketo ya munhu ku va programiwe in a certain way ni vona loko hi endla this stage laha hi ye kona vana nga swi twisi ku endla yini loko ha sungula kha hi gongondela ma vona hi tena tisimbi ti suseteriwile se hi sungula xigongondela loko se ha heta ku yi sasekini mara mina nga swi hleketangu you can make something out of nothing man twisa nyana xo endliwa hi hina na misalo ya xilo lexiwana hi hakelanga munhu yo xa tisimbi ti tsemiwa hi xa tikhona hi ti connecta hi endla studio so that's why na ku ndleka example yo loko sweswi ho suka ni ta kombisa hi le ka Matiyani hi ku hi endla event ka Matiyani hi charge 100 rand munhu u ta ku 100 rand yi tele ngopfu man twisa nyana mara a nga swi twisisi ku what's the purpose behind the event ku na swo tala leswi laveka ku event yi va successful na ku yi saseka man twisa mwa ti-event to tala mina a ni xaveleli munhu ni ta vula ti-event to tala ta ka Gaza a ti sasekangi loko la ku ya tiyiseni na loko na la ku vula ni nga vula ni ku na ti-awards ta Munghana Lonene it's not world class ivi loko se event hela ivi munhu ku hayi man mali leyi ri ntsongo ngopfu man twisa nyana so loko hi la ku langusa ti-awards a hi compare ti-awards sweswi hi compare ti-awards ta Munghana Lonene Xitsonga Music Awards ta ka Munghana Lonene hi ya hi compare na Metro Metro phela Metro is it the private I private ne it's a private thing hiti leti nga part of SABC Metro a hi tekeni Metro hi teka na Munghana Lonene mboti awards ta Metro leswi ti kumeka ti organizesiwa swona na ti-awards ta Munghana Lonene leswi ti nga organizesiwa swona why fanele tshama kha hi vele ku hi kwa stadium every year ni swi nyana un'wana no posti nyana so loko mi la ku twisisa ku environment ne na yo yi hetele yi va na that thing yi na impact and loko nga kombi vanhu swi swa kahle va ta they will conform to the norm man twisisa nyana so leswi ximiselo leswi swi vulaka ndzeni nga hlamusela John at some point loko ri ku yingisela u ta tsundzuka ni ku munhu la ku pfalela handle start your own thing madisa mele America ma yi ba xa 1 Chris Brown xi xavisiste FNB Stadium in 2 days 2 hours 2 hours and I'm sold out and matikita madura madisa ma ba idea 1 loko do mesa album dindla tour okay ya album every album ledi yo mesa ku dindla tour ya yo tour iditisela yini sponsorship iditisela yini matikiti iditisela ku ri kuna swo tala ngopfu ni ta mi nyika na munhu wa kwa kaya ni nyika example loko ni nyika example ni nyika John Mado Trevor Noah Savannah comedy leyi ndeka ku every year loko va ku ri sponsorship Savannah kumeka hi hakeli khale venue anga yena o fana make sure loko afika lawa deliver so that next year can still secure the same bag okay man twisa nyana one sponsorship where you deliver swa mapela so push straight so secure for the next gig so Ibathu a xayiwani nangusele munhu wun'we ku ata hi nyika ti gig ene na ye munhu waluya wun'we una vanhu ai makale kahle amlo tshama hasi mi plan no matamilo ni ku munhu wun'we ne luya yo tala swa yena loko ni ku munhu wun'we ne ni vula ku ni nanguseli side ra 1 ida Munghana Lonene ku every year ni vitanwa ka Munghana Lonene ta ku performing ene munhu luya wun'we loyi nga nangutisa swi nga ndla na hi a ri na line ya vanhu van'wanyana lava se nga va line up ku next year wena na ku vitana ta vitana lava van'wanyana man twisa nyana or whatever the reason can be ku kumeka nga ti vitana mara loko una platform ya 1 u swi tiva ku every year
ni ya bushbuckridge ni ya performance ene vanhu va swi tiva ku event liya no matter what loko za uyimisi missing yeah ikuma kuma next year mantwisa nyana ene event phela vanhu vo tala there are a lot of examples man vo Shimza they started with a small thing va ku ikunye then they went to UR mantwisa nyana u vitane nya group nyana itsongo va perform ene phela Shimza leswa swa kunye swi sungule nkarhi wa COVID loko andla ti house party lockdown what yeah no was it 120 ivi se ku va na group leyi n'wi landzelaka ku Shimza u na ti house party lockdown from there loko se huma out of lockdown aku hayi man mo endla se endla kunye se hi tshama ke se hinkwenu hi tshama ndhawu yin'we na lava hi langutisele Shimza man twisa nyana yes ene leswi ka debate swona ku sungula brand ne swi dya mali yin'wana yo tarisa swin'wana unge yivuyisi unga yivuyisa hi sponsor xa 1 lexi kumbe xa xi nga ku nyaka mali yo tala mara unge yivuyisi in one go and don't expect ku loko u ndla gig yo sungula you will eat from that gig swi nga ndla ku u rana loss from that gig leyi u nga ta yi sungula ro sungula mara u kha swi tiva ku the aim ku in the next 5 years this gig must be a very successful very known un'wana na un'wana fana yi tiva phalavurwa malamulele gyani fana swi ta ku hi hlangana ka dzingidzingi antwisa nyana hi nkarhi wa December but ukha swi tiva ku projection ya we the next maybe 2 years it's a build up leswi ka swi vulavula na misava so problem ya vanhu va ka Gaza ku hi nangisele side 3 man twisisa nyana hi nangisele side right one so mina ndaku a change the mindset must change ku if kuna platform lengo okay itabalala offline nangwe lengo ile platform ya un'wana un'wanyana but at this stage akuna profit leyi nga ta kumeka ri kona hola ku anla ku vula ku hola ku destroy or hola ku ndlisa kwini hola ku make sure ku vanhu lava va ngo vona va run this industry ava run industry people who run the industry it followers tavanhu but John not supporter n'wina mina supporter John tele ngopfu ene loko fika u xile kuweni a ri gigini ma swi vona ngo vanhu va respond that is the platform ya ye mantwisa vanhu lava nga na power lava nga la hansi la vanhu lava nga le power va nga na power vanhu lava nga tshama mina hi luya misa i vanhu lava mi supporta ku va nga le hansi loko mo ni na one man show every day va successful stage xi va beautiful ku va na order ku munhu nga ta ku next year ange ka na kha swi ta ku loko ni ya lani ya ku tiphineni there's no way ni rana hi ideology ya one loko ri ku mi ta vula ideology munhu un'wana na un'wana u rhandza swa kahle xilo loko xi za xi kumeka xi sasekini u lava ku tikuma ti tshuneti kusuhana xona true xilo loko za xi va ugly ni nge tshami ni lava ku famba na munhu a nga hlambi munhu a nga rhandzi mati ni hleketi ku swi tala ka vanhu mantwisa nyana so I think ko ene ku ndla swa kahle va fethu a swi zi swi la na tibiliyoni swo la planning is key na ku lupa in vanhu van'wanyana obviously nge swi endli u ri one you need to associate yourself with leswi mi nga swi vona u fanele loko ku ri wena ku na lexi swi tiva ku a ni xi koti ene ku na George wa swi kota ku ndla swo karhi associate yourself with that person lo ni swi ta ku mani swi koti ku rana business in a business development type no swi ta ku ni fanele ni landza na maxavo ku na misa n'wana u lava na 1 2 3 4 5 ni komba n'wi challenger you are my business developer wena you are my social media manager wena you are my what loko mo zamdisa sweswo loko mo ya so bomo yin'wana kwa munhu na un'wana a nga ta mi tsekatsekisa lo mi swi ta ku John munhu o kota beat lo mi swi ta ku VeeKat munhu o kota beat n'wina mi kota ku nghenelela eve hinkwenu n'wana n'wa this one does this loko swi hlangana la i bomb ene ku munhu nga ta mi byela ku yini u ta ka na kha tembela ku hala no tembela va yisa lava blind hi maxavo na xin'wana lexo lava xi vula
tele ngopfu nga valalazarisha kahle Gwinya ngwami ri mkreste ku humelelile aka chumayela la ai John nti vula verse la Brevele mfundisi akana wa Galilee ankhubyeni wa vukati abangirambeni Yesu masteve boy try ai twe ana mna yabuya meri akani Galilee akana oh ani go se meri ngwana no Galilee kereke alotsika no chicha maendlelo ya vukhongeri kumbe xani maendlelo ya mina the when and khongerisa iso ni twa ingari ukhongetse no ngamtlimbwa na usiku ngwe ya vele Vitreso antivi mi tshama mchachi wa kahle mara mi tshama mchachi wa kahle mlorweni ikhaiwa isibona ku ndebe karalo ko kutuma utlela ukhodlile Yesu yabona Ibathu times so mina lexi nga endla ku ni hetelela kumbe xani wini a kerekeni kereke vaita ngoma liye akunamba ngopfu kereke mativa vastivana ntsakisa yini hikuva ku ri mi lo swi vuleni ku lexi nga endla ku ni ku ri ma twisa ku mi wini n'wi kahle musu yini kahle amahaya kwala ku Nishoko ngikete lithishunyana before she rila eGwinya. hayi ninge dziki ngopfu ninge loko vuli veri dziki you on kereke miri musu yini ku humelelile vavasati ya ku ri ni swi voni to abibele ivulini ku they have destroyed kings mativa hileswo a ni tivi ku ni nga sungula kwini ene ku ri ku vulavula ni nga vulavula ene ni nge mi yeli a ni twanana na mhani un'wana timhaka cha that's why nze ni ya vhenda ni ya ba xigombela mhaka yena mhani loyiwa so wena venda luya hi ya nga endla ku nze ni ya ba xigombela okay mhani luwani a ni rhandza too much ni tshama u kula na munhu like mi kha mi rhandzana like ni kula na yena like from primary level hi kha hi rhandzana mjele mari primary I think a ni ri ka ene ni kume hi mhaka ti-jokes a ni ri blind too much hi joke kokwana ni ba na to rhuketela vele kuma ti ba akerekeni mumara ka pastor Nxavo so Samarisi so u kuma ku loko ni ba ni crack ti-joke a yina nini akerekeni cheriwa wa tala ku joriwa hi mapapila hi nkarhi wa kona ne ni swo ku xa swi yingisela kwala xi nga kona mara xi ta ni khomela i bra mina no ni move on mina na mesi mirandi a ni vula ku a na ha ri ku lavalaveni ni vula ku mara mi move on ka relationship ya n'wina na yena swi ri swa vuhlanga swi swa vuhlanga so medili a kuma ku loko ni kha ni ba ti-jokes ta ya tala hi mina yi ni tsalela yo ni gangisa phela yi ni tsalela meseji yi ni tsalela xipapilaka ka tsariwa hi ti-crayoni ku ri a wu fane ani phela crayoni a ni tivi ku kumbexani nanini tsali na yena ku tsaliwa papila ri nga tsaliwi vito ku ri huma ka mali crayon yo a wu rhandzekini a ni tivi kumbe mi tirhisa ni crayon loko to ze ti va ti tele ku ri na yo tshuka na xitshopani mhani vanhu va lava a ku ri kahle rhandzekini rhandza ra kona ra blossom so medili a yi hamba yi ni xela yi ni xela medili a yi ni xela medili a hani ze ni wena hayi khoma out a ni va na yona medili hi rhandzana hi nkarhi wa kona hi rhandzana hi ri kerekeni so loko ri ku rhandzaneni hi ri kerekeni mara leswi a ni fane ni nga vuli mara na a vula mara sweswi nga ni wisa kerekeni a twanani van'wana ma swi nga endla va kha va la ku na swin'wana swi nga humelela va byeleni ene swi ta va pfuna swi ta va pfuna leswi lava ku swi vula swi ta va pfuna hi loko yi kha hi rhandzana na sesiluya laha kerekeni we had to like a ni va ka vulavuriwa kerekeni ku vana lava hi nga ri va le ku phungeleni stuff so a hi fanele hi landza vakulukumba kerekeni
kundwa leswaku ngo I varini Courtship. yes then he endla so courtship mina approach munhu wa xinuna yena approach munhu wa xisati kwala kerekeni member ta kereke ivi ai fane hi tivisiwa phela ku kuna vanhu va sona so bangata ba amin banga ku mabo tsukuma ku ish ka hina papa ntsongo nxoko yisibone akungobai kahle ndlela liya laku akurina vanhu lava kumaku ka va ku right mabo ivi ene va nghena kwala kerekeni a wu thilela medili Ibrahim mara nuna yona mara ayeteleni pastina u thili yintekala cherliya loko yintekala cherliya Hi Jeff a xi kote ngo Jeff a xi tshama xi nga yimi na mina ni xoku na swilo swi le ku lunghiseleni I'm wrong ximana n'we I've been wrong Jeff ta ku byela ku baba aya kona na so ivi loko hi ta va hi tivisiwini a church DJ Gwinya mi msucha amna mangani amna vungani ya ndzi ntsanana man cause mama 10 hayi Sunrise School Sunrise School loko ni nga tivi ku ni ri ka mani xikolweni lo rivala mara ni sungule ku twana na medidia ni ri ka 4 a xikolweni ari mda ku rhandza ka 4 xikolweni ka 4 kambe grade man grade 6 a ni ri ka 4 xikolweni loko ni rhandza na medidia ni rhandza na yona up until grade 12 hi tsandzane ku a ri tseka loko se ni tsala matric sa ri nga tiyang xisana xa momi ka matric hi first year kumbe xa no vula ku aku bachelor ra ku ri diploma diploma xo xi nga na I'm career too much you know what happened loko ni tsala matric se a ni nghenelo hi byala cause an tshika phela mani loyi loko ni tsala geography a ku tsariwa maphepha mambirhi hi siku rin'we ni kha ni tsala matric ni ya tsala ku ri na leswo cinca hembe ni famba ni tsale phepha ro sungula ene geography ya mina iyo nga fika yi ndla ku swilo swa mina swi nga fambi hi ndlela ni vhana ya cinca hembe loko ni heta ku cinca hembe ni rhangisa xikipa ndzeni mbuya mkhome hembe voko ni vuya ni nghena blow house yingisela geography ana yi tsariwa a makumunyana because loko ngoze mi tsala geography mi ta tsala Xitsonga ni nghena blow house kan body black I think he be uma 3 court na mfana ngomba ri Floyd machines ngwana Buden bibi miloko stens wonla ya ni leswi swi na mani loyi na kotela so phela and body black loko ni tlhelela a xikolweni guess what ni hlante ngopfu ka exam room si discover pastor poni ku na madimoni ene munhu loko za hlata ni u sungula no phewa va tsuna matswa bemuza diku so says but some kumenyiriwa anlo menyuriwa so ana manto kumenyuriwa ni ventandana na maluya mina hayi tsandana xisele xa university phela xona ungara xinda first year loko ni nga hoxisi first year or second year hayi ku va so location ta final so daman ximmenyuni ximmenyuni ama watani bona hi ti prank call tin'wana ku ri ene va confessini loko se hi ta va hi tsandanini loko se hi ta va hi pfumerini na mina ku hi tsandanini vanhu lava hamba va ni pranka loko ni ri na yena a swi kochana ku twana loko ni ri na Thabo infonela i tindlangu masati ku kasi me ilo ni tshika naso swo taniya ku hi hata switwa ku a ta kota ku va ndlela ya kahle yo antshika mali loyi ni nga na yena ano vona ngqondo ya genge na yona phela ni fonela lin'wani ena lungile vurina yena lin'wenta leliya yena ni hetele ni landa ni nana ni ku hey wena ene onele vukati bya mina woza la so izo swi nga ni tshikisa kereke kahle ana na nyango wa kereke ku ri a kereke ni na after kambi ni yerini kumbe xana nsotolo ni nga lahlekanyana lahlekela mukwa Jone a yeni kereke na mina ya komnduka ingafa inga ya kwi yikwa yami kwa khoneni kwa kereke tele ya maruku yo ma nkarhi muni yami hatla huma yami ingena hi 9 yuma ya cause obviously ntava ndri na babalaza ntalava ko hayi
hayi kombela ti-proof ta swilo leswi ni swi vulavula swa ti mi teka na picture mi ri kerekeni Yeah, 311. yi ri mataku i ku ni foneriwini wun'wana Full appointment mtu. a endla appointment mara hayi ta swi lunghisi ta swi rhumela so kereke ni tshikise vasati vavasati ya okay u ta fika swi tenga ku ekerekeni ku wa ni tshikiseli mfundhisi so hi kha hi pfala ne ntwe misalo a raise a question yin'wana ku na ti-album timbirhi leti mi nga le ku tirhaneki na John a nge le ku tirheni na n'wina n'wina mi le ku tirheni na yena ku nga va ku ri na swin'wana swi nga humelela kwalaya mari right kumbe ku na mi right kumbe mi tekelani vavasati na n'wina tekelana vavasati Eh. n'wana n'wana lowu ma vona ndlela ya yena okay Yeah. mara mi right hi mnandi mina na namuntlha hi ri ku buleni na John okay ya John i pincha mina ni vula ku nkarhi wun'wana u fanele u tendlela sweswo mi nga vula swona ne ya nkarhi wun'wana u fanele u tshungulela swa wena ene swi hlupha ngopfu loko u kuma ku John now is big loko no la ku ta ka Gaza problem hi n'wi mi hi lwisaka vanhu mavo Awu vutizi na bawu. hayi vulavula mara ni ringeta ku vulavula ntiyiso ku ka Gaza hi lwisiwa hi vanhu u kuma ku loko me ni kha ni tirha na John ndlela liya phela ku na vanhu lava va kwataka sweswi loko me ni kha ni performa xilala you know that va kwata loko ni performa xiwelenkweni va kwata there's youngster u performa sete there's KO performa sete so why hina ka Gaza hi fane hi lwisiwa swi vula ku loko ku ri ku a ni fane ni nga ri kona ka xilala ke ranga i perform ndola ni ri elan zingzong na Zeng. nga ri kona so I think ko va ku vanhu loko hi bengoma even if hi nga ha ri swin'we we just need to understand ku n'wana ku na role leyi a nga yi play okay showcase a nyikiwa platform or opportunity ya ku a performa because swi vula ku verse leyi ya yena yi fanele ya ku ne little knowledge Gaza industry yi lava munhu loyi a nga kahle a ku fanele ku va mina president ya ka Gaza ni ta kota ku dyondzisa vanhu ne loko hi vutisa la John i tolovele Gwinya kumbe tolovele Thabang i tolovele Gwinya Really good. tolovele Gwinya Okay, Botawang. So mina ku ka okay. So loko mi ku mi teka ndlela ya n'wina. So swi nga ndla kumbe vemchana na producer ene difference ile kwini cause aningo tikora kona ku tlanga VeeKat. okay Sweswi loko ni vona album ya n'wina ku tlanga number. okay DJ number yes DJ number simtakta. Na L shape ne? L Sharp DJ number and DJ Kayelani Yeah. So kuna difference me right. 100%. You know mina ka music ani la beat mina an lavi ku mandleni as long as uri na creativity cause mina I'm a song composer I don't play beat I don't play keyboard we amboni sendela beat so kumbe tlanga beat nyani mbela nyani verse nyani any beat ku remix mina ni munhu wa ti beat ndakune kuma ku beat mina ngamkumela beat me searchani ngamkumela beat loko ku mikona ka you can just search any beat then platform nimtwisa swilo leswi ni va ku ndzi na swona mina a ni tirhi hi ku mani u tirhisa ku yini ko VeeKat u chaya so yini a ni tirhi hi voko ene ni hlamusetini ka EP ya mina leswi ku manzangi ni khendla ni pfune hi Jesu n'wa mapotlosela ene Jesu wa swipotloselo nyimpi ya Yehova ne so kuyeleni ala ka Vukreste kahle ani nge pfuki ni rivale ndlela ya khale na mintwa hi loko buruku yi nga khomi faka bandi lesungula instrumental mi ni tshika ni yingisela phela a ni le studio a wu vi tekela ku yimbelela mara a yingisela mara a ni tshembi swi nga ni tsanda any beat Xavi wa pfumela musiku ni nga swi endla va nga ri ku to mina aya wenela ola ku ni ku nyikana ti-lyrics wena mina i beat yale mu ni yingisela na 100 yazi beat lo nga chala I walk around beat
Mina ngathoba ka le beat. Aye, tsovana. Ni ganya ni ti meet nyana ntonyana. Shapi ka. Wanga bani ki beat le wena. E producer hello. Twana. This is your boy Fat Cook, the Gwinya Liza, aka the original. Zela mana wena watana mana bono. Stop da Gwinya yingsela ni. Akani Jojo ngantekeli ngwansati. Akani Jojo ngantekeli ngwansati. Ungateka inkwasu mara haika ngwansati. Haika ngwansati. Watiba munti ungani faeli ngwansati weno. Tika wong mara ish. Bibide. Ay. Yeah. Como me tsika kong ro etela ring sala yan kat. Okay, so. Correct, aye. Nitsike kereke utekero ngwansati. Mani tekero ngwansati. Nitsike kereke utekero ngwansati. Matiwa ni tekero ngwansati. Akani Jojo nganpfuleli bibele weno. Ngantekeli bibele. John 4:5. Hello guy fala le. So project angwe yile kuteni kumbe dropping I think last week ne? Last of last week. Yeah, last of last week. Project. Ngoma potlosela EP. Ngoma potlosela ikoka digital. Yeah, ikona nkwako. Okay. All right. And then bateke ngoma le just celebration ijeso ngoma fotlo iyo kata ngwenyelele uye kerekeni no la you know wine bengo mapotlosela ban botala lokusoma efisungula kushelela abari kunibalableni ka sotala ku ngari so kendlini okay you know kumele ankendanga ne Steve suseso you know what happened ka hina kube na ngwana mantsongo wa mina uye ka swa tiinani swa skolo swa so chayeriwa mobo so loko abuya kuchayeriweni ukuma ku inkarhi lo swa misinga ku fambeni hindlela so vanhu abari ku vulavuleni ku ngari mina nteke swo teka yona sa so leswi a la ku taringeta ku loko va kombisa ku ri no ankhendang mina I believe in God afambelani na risimu lero hi lava yo kuna vanhu van'wana ne khayiphala sorry va phusha kulukumba leswi nene so ni swi tivi va maxaka menjani la ku yi vutisa namuntlha mimi mathwini man'wana na mucina xibelani nga ri na va vona na nyana mimi maxaka man'wina kumbe njhani no ka ni nga va hambanisi mara un'we wa vona la ni yimbelela na yena va fana too much a ni swi koti ku hambanisa mathwini a mi swi tiku wihi studio mi ta vitana wihi loko leri mime longa hi ta pfumela ene va va ni bayizisa va yimbelela hinkwavo va yimbelela hinkwavo ne mara a ku na loyi like ni swi vonaka okay Yelo. ya sweswinyana a ni kha ni zama ku kota ku va tiva ku hi nga ri lowun'wana i na mirinyani lowun'wana i na mara character ya vo problem ya fana mavo and na loko i vanhu vo rhandza ku yimbelela na loko va yimbelela ku fana mavo ne na sweswi ni n'wi fakini nyani ka nghozi no ka ni nga yimbelelangi na yena mara ni vorini ku so munhu n'wana lomu n'wi kumaka ta yimbelela ehe as long as ku ri mimi mara ku ta hi walwawo phela wa swi twa ku halo hi yena yelo swi la loko mi n'wi lava mi mbala mi fika mi va na va ri two mi fila ku loyi wihi kumbe hi wena hi muko ni lava wena fam yeah and then I think it task leyi ni fanele ku ni endla ne task ya sungula leyo kereke mndu ai yeleyo ta lungsana Mr Mashimbi ku titi vo va ri Mr Mashimbi ma pfumela ku va tlele kerekeni loko ku ri ku na vo va taya ku na vo va na ti-commitments to tala ngopfu swa endleka va ku hi ya vona vanhu ka nkovani se mi kuma ku ni vula ku i munhu wo rhandza ku vona matihlo ma vanhu okay alright look at fala
So DJ Gwinya e kombe feature ya J John leswo tala swa n'wina J John hala ku na makana swona kombele kombe feature tsena and before December ku hava khombo tlula ene ti tele ngopfu ti-project leti nga ti tirha na J John a ngo fika a hlawula yin'we okay Xikwembu ma swi tele too much all right ai kombe yin'we tsena John la nga kona hlawula tsavulani J John a kumbi screen khoma screen kwala screen kuma ukuna itsavula ngoma tekule kwi Gwinya can attest. ne And we had this conversation. Was it last year? I said to him, kuna something special, ne? Not all over as in like all over. So, I couldn't have some misunderstanding. Yeah. But I said to him, there's something special about the two of you, ne? And I know Ulish Angasubula and the values I van, ne I bona ba re two ba right. ne Mara van lava ba ka ba trana bona ba enda na. ne I said to him, kuna something special between one and John. Mina I don't want you guys to be friends. Mara mzulu bago. Tsakisa ina the friends. ne Lexi nga kona amuka mi nga ni swin'we mi nga jikaji swin'we. Ananti hiti na itsaka. so that's one e kombela feature Me hambana. yeah imagine imagine a stage ne ka gig ya ka Gaza leyi nga and we haven't shared stage mina na John vanhu va ku tala ne ku ri na J John na Gwinya stage ka phatlewe J John a va n'wi tivi even then dimanshiba nga endla kani mara okay in December Gwinya na J John vele ka Matiyana la nga ta hlangana kona ka gig ya Shongani gang leyi nge le ndleleni Kensingov loko se kha pfala ngoma potlosela I album leyintshwa ya DJ Gwinya yi kumeka all digital platforms whether it's YouTube Music Spotify Amazon and situkuma swa Amazon so kwala kutania so ai veni ka hlangana nakambe isweso Chuluka mchangani kupuka uya mashwene ungadriva nukupuka uya mashwene kwa baba shindina vakupuka ba mashwene vakupuka ba mashwene sheshiko hasili wakupuka uya mashwene yabo uya mashwene aslave matimba nyepia yehovo lenye pia yehovo tsoka